Kaya gelen wapi? Jamaica. Iya. Kaya sa? Kaya Ben? Buenas tardes. Sa? Nada, si men pati. Bagong kaya di mo necessary cosa y cargo como cargo sin la cargo. Bueno, aquí hay problemas. Porque yo soy una mujer que vivo sola y a veces la gente anda buscando quien lo ayude y son mañosos. Tú robas, No. tú metes droga, tú bebes alcohol. Bueno, y es un poco difícil. Buscame una funda que hay en una ropa para ayudarle a este muchacho. Que lo voy de cacho. Pasa, voy. Pasa adelante. Pues bien, comme t'as dit là, que je ne pas trop bon, tu as parlé espagnol avec ou pas ça me pas trop autant de bien espagnol là. Entonces, ça m'a dit, como copiate, un gros souhait ou pas bien. Non, e ba ti mize, yon gwo malet. Le teman kon ti dormi kon sa, lem gade mwen malet la, vini mba si malet la, mwen te rolo malet la. Y aquí no te machiato, ahí se parejo. Mache mwen misel, mwen magye yon mache. Bueno, me está pasé al bien, vimos dos por ahí. Mwen soulye mwen rolo ni soulye Gale mwen depois cheche. de sabor, se pagou. O até para o mundo da bagagem, para que mundo confiança. E eu vi dia, mandou que eu te cuido domingo, que eu te cuido de quê? Não te cadê, eu comecei a volar a ferro. Comecei a meter na ferro. No final, a tu e eu mesmo, porque essa que passa na feia, muito na vini. E meti amba batri, a pilot de cadê, comecei a meter a deio. Aí eu estava na casa, e a tu e eu. Mas comecei a utilizar o evangelho. Eu conheço o evangelho para café. Não é bagagem, então eu me passei. Mwen sa mba yon fè. Sa fè sa de yon moun ki mache l'eglise, ou baka wè a fè moun, pou al rolo. Mais si c'est comme ça, já eu conheço, arrêtei ici avec moi. O mercado bem, retirar sua, après ça. O carro enchitar na cozinha lá, gemanger, eu vou passar na cozinha. Bem lá.